Biyag ti tao. Hello gagayam na imbag nga oras yu amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode ti drama Abiyag ti Tao. Makablawa man pa ni Jovita Calusa di Tabaliling Nueva Vizcaya, RJ Diaz di Dinapigi Isabela, kan ni Marta Cablin. Katita intay nga rudendanggan ti episode 348. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nang igatangan dak man iti kape iti store. Si kalatta ko man timapan, Jasmine anak ko. Kas makitang mo, ado tinaskan nga aramida. Masadutak nga rod na magmag na. Anya kamot anak ko. Agraman gumatang iti kapem kasadot mo pa'y. Alan ananang. Makakapkapi akon. Asidaglaang mati store. Day tangarod ko anak ko. Asidaglaang mati store. Gamsyak pa'y laang nga inam ti ibaon mo agumatang. Para gumatang laang mati ti kape. Nagadun nga ibagbagayo mat. Ala, mudto yun ti maigatang taanusak ti mapan. Saan nga umanay day ta akape, apangap-apaam kanya kanak ko. Tisigo da kapik ti gatangan nyo Nawan, padasan nyo ti mapan iti sa bali nga store. Gumatangak man iti kape, Mari Gladys. Anya kape, Maray. Tisigod agagatangak, Maray. Ay, tay kape ti anak mo. Ay, imbaon na kansama manan ni Jasmine, Maray. Wan, Maray. Amumot ti ugali ni Jasmine. Ultimo mureng na, siyak pa'y lati mangilaba. Ay na, kas kalababaunan iti pampamayan ti anak mo. No saan ko nga aramidan ti kayat na, kaguranak. No daduma, nasakit pa yun, nagiti balikas na kanya. Ay na, sana kanayon kat adda ka para iti anak mo, Mare. Day tati saan na amawatan, Mari Gladys. Ala, mudto yun ti kape, Mare. Taamangan numatiktikan manan di anak ko nga aguray. Agungat tumanan. Nakabaybayag kay mat. Itay pa apim mo ti dano mapagkape. Pasensya ka na, anak ko. Nakimaritis kay siguro manan kanina Gladys. Iso nabayagan kayo. Hindi ka kumanagunghet, anak ko. Amo yung matamakipurdiya akita. Awan maladawak manan no kasta. Laglagipan nyo. Saan kayo amangan no sa anak nagtrabaho? Amok matday ta, anak ko. Matlagayam. Ngaman niya tararamidin nyo. Ni, ape nga di ka sumurot iti outing tayo ita, friend. Adupay nga min tinasken alabaak, friend. Madamot ni tatang mo ije balayo. Ape adi mo ipalabakin ko anak. Kita anak, ni nanang ti mangilablaba iti badok. Isu ti agluto, agdalos, kan aminan. Isu ano agawid kawanan ti aramidak. Maasyanak namin kinitatang ko, Jasmine. Apay kumakot si kamot ti mangpakpakan kan kuana. Basta, agawidak ita, taaglabaak, friend. Adakan ka, ngam sayang. Ado ti makan ichay. Okay lang, friend. Gumatangak laangan iti naimas asidaan mi kinitatang ije balay. Okay, umunak nga rudan tani nag-text ti nobyok. Isu ti pakiluganak. Aganad kayo nga rod, friend. Pasensya kayon tadyak makasurot talaga. Ni, agsalsalapay kayo matan. Nagpartak kayo matan nga aglaba? Wan tamanula ang matibadum alina ba anak ko? Inggalgal yung matlana sa yaat. Wan, anak. Ay, wan. Mabalin ka di asikapay laang ti agluto iti sidaan ta, anak ko. Agsalapayak labiit. Ni, ape asyak ti baunan nyo kat trabaho yu ti agluto? Nabanuga ka nagkapoy ti trabaho? Italaang mo't, anak ko. Nasakit ngamin ti sikat ko. Kan medyo agulawak manan. Masadutak. Nabanuga. Uray saan tayo amanganan no di kay makaluto. Itay pa'y nga ururayan ka, Mare Elsay. Nagbayag ka, Mike. Kasan umak ngamin, Maray.
Naglaba ak iti kaus ti anak ko, kan nagluto ak pay. Ay na, paglabaam nga minja anak mo, Mare. At dati sadsadot ti anak ko. Manut tawanan, ngam aging gaita, kat siyaklat ta tinamnamaan na amangilaba iti murang na, kan nagluto iti kanan na. Amo, Mare, nadlaw kaw. May hilig amang ibaon day dyan nga anak mo. Ay, wan nga rood, Mare. Agungat pa no saan amatong palti kayat na. Nagsasakit abalikas ti mangmangag ko kuana. Ay kat kasarita Mare. Narigat ti kasta. Iti edad na 25, pagserserbyang payla nga kasta. Uray agungat, tinapatag. May bagam dagiti rumbang kan saan nga ramidon na. Saan na nasaya ti kasjay agalad na. Pasensya kan, Mare. Saan ko maarumbang ay nakis-istoryaan ti ugali ti anak ko. Ngam kasla malaganan mat ngam ti barukong ko, numayibkas ko. Mayat kit di no maibaga, Mare, tapno matulungan ka. Maibagak mat ti rumbang nga ramidam. Imawag ni Nelson itay nanang. Umay kano dito balay isong agdalos kayo. Dila mabalin asikapay laang ti mga ramid anak ko. Nairuam ka ngamin asyak akanayon ti mga ramid iti amin dito'y balay. Ni, agrekreklamo kay samad. Sa anak nga agrekreklamo, anak ko. Madanagan aklaang, na nairuam kan iti kasta nga aramid mo. Kasano no awanak ton? Ay na, adayo ang mapasamak dayta. Ubing kayo pay. Di tay laam mo, anak. Iti kasta ko mga edad mo, kat adun ti amom at trabaho dito'y balay. Day tamangilaba ko maitimurang mo no iso. Ngam di mo maaramid, tabaon ka mo tabaon. Nala, huston, nagadungay bagbagayo. No diyo kaya ti maibaon, ibagaklangan ka ni Nelson, tagkita kami ti restaurant. Tapnawanan ti ado reklamo yo, nakababain mo't kada kayo. Nelson, pasensya ka na. Dito yung restaurant lang ang tipagdaytan ta. Nakararte nga ni nanang. Di na kaya taggunay ije balay. Okay lang mo't kanyak, Jasmine. Mabalin mo't kumaadatan dagluto. Nakababain mo't ana si kapay lat agluto mo't. Okay lang mo't kanyak. Nasaysayaan di kastoy. Mang restaurant talangan tapnawan ti ado ang maaramid. Mala, agpili ka nga rudan. Noon niya tiket mo kanin. Tagurdertan, love. Naurnongan timurang mo, Jasmine. Ay kabuy-buyan nyo lang dita Aglaba ka na, anak ko. Awan mo trabahom ita. Saan? Di yung pakibiyangan nagitimurang ko. Amangan no agbuot ang dagitoy. Baybayan nyo kadilaang dita. Saan nga amin na ba nagkatrumbang nga pakibiyangan nyo? Anak ko. Di kay to mamakarik na. Saan na masapol nga ibagak dayta? No nakita yung anaurnong pakilabayong matan Kumusta kayo ngay kini Nelson, Jasmine? Nasaya at mad friend. Do atawanan ti relasyon nyo? Saan? Wan. Kat plano mi ti mang restaurant. Anniversary mi manen. Ngam, saan kan nga imbitaran? Amok matla di mo kayat. Tawan kadwa ni tatang mo. Pasensya kan, friend. Talaga asaan ang mabalin ang marabyanak. Tasyak taglutluto iti kanan mi. Ado tinaskan nga asikaswak, friend. Buwanan. Anyapay nga ruti maramida. Sapay ko mata maawatan na, friend. No si kakit mabalin mo nga ibaon-baon ni nanang mo. Siyak saan? Tanaskan at tulungak ni tatang ko. Tani, lakayan, friend. Nang, adalakad ko ita. Papanam nga'y katrabiin, anak ko. Anniversary mi kini Nelson. Siyempre, rumwar kami. Ag-date kami, ha? Kasta aya. Ay, iwan gayam. Nangikargaan nyo kadagiti bado kalinaban nyo. Adda iti silid ko, anak ko. Jak pa'y nasango a kinupin, takalkalpas ko laang anaginaw kan nagluto. Maala, ingkaalaan iti silid ko. No kayat mo, agpasyar ka mo't ije balay, Jasmine. Ha? Kalpasan ti panangan ta.
Agdiretso tayo di balay. Tapno muna ka man ni tatang. Ura ijay ka na maturog no ko ha. Saan nga agungot ni tatang mo? Saan? Di ka madanagan. Tada ti bakante a kwarto ang mabalin mo pagturugan. O di mo kahit ti makiturog iti silid ko. O sige, sumurutakkan ka Nelson. Awagak nga ron ni nanang ko. Tapno saan na kun nga urayan nga agawid. Ni, saan mo ta nasungsungbatan ni nanang ti awag ko kankwana? Agriring mo ti cellphone nangam talagang awan sumungbat. Amangan kit di no nakaturogan. Nakariing pa'y day iti kasto nga oras, Nelson. Alas 9 amat maturog day jay. Agalas 9 matan. Sa bagay. Amangan no nabanong kat nasapa na turog. Nalabi ta kasta. Nala, sumrektan di ta balay. Si Kagayam tinubya ti anak ko. Nagpintas ka balasang ko. Agyaman ak tata. Agbagay kayo kin ni Nelson. Sigurado napipintas. Kung nagugwapon to dagiti agbalin nga pukaw. Anyang aminin ti trabaho? Balasan ka? Ay, kwa. Makipurpur di akla nga agdalos. Kan aglako no daduma. Saan na ka mangupupisina kasi ti anak yu, tata? Saan ba't aparikot da ita? Tinapatag, legal ti trabaho. Naimbaga-bigat yun, nana. Gumatangak man iti kape? Nay, sa dino tinagapwam, Jasmine. Kasangsangpot mau. Ay, wala na. Nagapu kita yan tinobyok. No kasta, saan ka naturog di tabalayaw? Saan, nana? Kasta ya. Agad, anya kape tigatangam. Tay sigod agad katanga ka, nana. Mabigla nga raw, balasang kaw. Nanang, lukatan nyo na tirida, wadakon. Ay, itay pa nga agtuk-tuk-tukak ngam di mo't sumungbat ni nanang. Sapay jak malukatan tirida. Imposible no saan pa'y laan nakariing ka masapsapa mo't amaririing. Nanang! Lukatan nyo tirida! Ala, apay nga yan. Kalaatan nagtibayo aka. Agnerbiyosak mutan. Nana Gladys, adda ka din ni Manong Dexter. Apay tanak ka, Jasmine. Agpatulong ako matapilitan na alukatan tiri daw mi. Itay pa ngamin nga agtuk-tuk-tukak ngam saan matalukatan ni Nanang. Hanya, hamangan no na imasan na matinaturaw. Madanagan naklauna yan, Nana. Mabit lang araw tayo baktanak ko Mapantayuman ni Balayaw. Nana! Anyat na pasamak ka na kayo! Ay na, Jasmine! Itaray tayo ni hospital ni Nanang Mau. Barang may salbar pa tibiyag na! Sanda na nay salbar tibiyag ti inambalasang ko. Nanang ko, apay pinanawan nakmatan. Nalabit ka no anaatake ti inaam, Jasmine. Kat ison ti impatay na. Kasano agpaitan, Nana. Awanan ni Nanang ko. Nanang ko. Naitabo na ni Nanang mo. Anya ngayon ti plano mita? Aging gaita. Jak maklon ti kawan ti inak Nelson. No kayat mo, agnaid ka ni Balay. Isumat lang awahanan ka duwam nito Nelson. Pagsasaritaan tayong tumatan ti panagkasarta. Saan kumapay nga ita? Ngamin kay tabtabon pa'y lang ni Nanang. Palabsan ta kumapay ti may sawan no uray dua atawan sa tagkasar. Sige. Sikat ti makaam mo, Jasmine.
No kasta, iti ayanda Nelson ti pagnaedam, Jasmine. Wen na Gladys. No ag naedak pa lang amin ije balay. Adada makarik na akitila dingit. Tama ikaw akiti kaawanan ni nanang. Maawatan ka, tauray siyak, may kawak meten. Tajakon makitkita ni nanang mau. Awanan, ti kay si istorya. Wen nga rod nana. Biglaan mo't ngamin ti ipupusay ti inak. Nala, patib keremlata ti pakinakam mo balasang ko. Awatan tayo, tinapagteng ti inam. Umunata namangan. Ni tatang mo ngay. Nakaturog pa lang da jay. Sumarunon ton. Ay, kasta ka di? Anya tiket mo si Darn. Tuwa po tahe ti lunutok. Tapno adda ti pagpilyam. Day talata sinig ang abangusan. Mangan ka itiado. Tapno saan ka ako mutong. Hindi ka unay agligliday, what? Agyaman akkan ka Nelson. Ngamin, adda ka amang patpatibkar kanyak. Nay, si kamot ti aglablaban Nilson. Sa dino tayong taasawam? Nakaturog pa lang tatang. Anya, nay, anya uwasan. Saan ka nga tamala daw iti trabaho? Ang damot motor ko tatang. Sama isa. Basit lang ito labak. Awan mo'y trabaho ni Jasmine. Saan ang makalaba ya? San pa siguro ang makamove on day tatang? Mawatan tayo kuma. Takaano lang anatay ni nanang na. Sa bagay. 2 bulan lang tinapalabas manipod pimusay ti inana. Ala, sumurkan Clara. Dito ti balay mi. Dakal matgayam ti balay da Nelson. Ala, agtugaw ka. Agyam anak. Iso matlagayam asaan kan ang makipurpurdi ha? Wala, adamo trabaho ni Nelson. Talaga nagagadday jay friend. Amum ka di, uray na bambanog iti trabaho na. Isulat na aglaba, agluto, kan agdalus. Day talangan mangan kan maturog tar aramida. Anya? One friend, kaslaak doon niya dito eh. Saan samot anasaya at tikasta, friend? Tulungan mo't tapno awan maibagbagana. Ay na, ayayatan nak ni Nelson, friend. Isa pagserserbian nak. Saan nga agreklamo day jay? Ada ibagak anak ko. Hindi ka masaksakitan ha? Ada nga minadlaw ko itinubyam. Kasla adda ti sadsado na. Di na payam mo ti tumulong iti trabaho dito balay. Buy-buyaan naklang agwalwalis no kwa. Madi siguro tirig na tatang. Mano abulan ang tinapalabas anak ko. Di mo agunayan dito balay. Tulungan nakakumamot Tatang? Saan nga mabaleng nga iuray na amin at trabaho king ka? Nangruna ka awam mo trabaho na anak ko. At dalaang dito'y balay. Uray aglaba ko malaing at aramidan na. Jasmine, naurnong man ang timurang ta. Mabalin ka di asikapay lang taglaba. Madi nga mintirignak. Ngam itimplaan nak pa nga umuna iti kape, kuwan. Mano abulan na nakasta ka? Baon kamatla baonon, Jasmine. Na, madi nga rutirignak. Amok apambar mo lang dayta. Kadagsao ka, maditirik nam. Tulungan na kumamot Uray data lang aglabat aramidon mo iso. Agrik-reklamo ka din, Nelson? Kasano, ketsyak mataka na yung tagunggunay. Dayta mo la agbuy-buyan iti cellphone tar aramidam. No kasta, pinagnaudnak dito'y tapno aday baon-baon mo? Saan akasta? Ti kanyak laeng, tulungan na kumamot Agtinulong ta. Ay na, di ka naglibak, Nelson. Uray di maklunan. Amuklatan nga nyawid nak, tapno da baon-baonam. Amuyaw, Jasmine, Nelson. Rumbang lang agtinulong kayo iti anyaman at trabaho. Di yung maawatan ay ati kunak, ama ditiriknak. San amabalain akasta ka na yun, Jasmine? Tulungam kumamot ti asawam.
Taamom nga agtrabaho tapno makaurnong kayaw. Di ko nayo kit di. Iso nga imanugot kayo nga agnaada kong ditoy. Tapno dabaon-baonan yung agama. Ne, saan gumamot akas tati pa nagsasawm iti amak, Jasmine? Nakadkadlaw mat ngamin. Oray dagiti murang yulaeng kinilsun tila baam. At damo washing machine o sarem. Saan ka mabannog nga galgal? Nagsakit ti pa nagsasao yung agama. Pagkay sanak. Ah, Jasmine! Mapitlaan! Jasmine! Makitam ti kasta nga aramid tinubyam anak ko. Diyak magustuhan ti kas diya pa nagsasawm iti amak, Jasmine. Apay, nasakitan kayo tapod mo ti imbagak? Kasano asaan nakabagbagan ni tatang? Agraman underwear mo, siyak pa'y ti mangilaba. Yuray mo pa'y lakanya, kit ammumot nga da trabaho. Di naktupay paglabaon ni nanang ko, di si bibiyag pa'y laang. Anya nga runti kahit mo, sika ti pagserbyan ni tatang. Nukastamot lang, agsinatan? Ha? Kastagayam taramid mo. Diyak kahit ti kastang ugalim. Isong agsina talangan. Naupayak kenggan. Gapu iti pa ng basbastos mo itamak. Nalakalang kan ka ti mangibagay ti kasta. Diyak kayat ti kas diya pa nagsasawm ken tatang. Bastos ka. No kasta ti tratom iti inam. Diyak ipalubos akasta ti aramidam itamak. Tauray na minsan. Diyak pulos binugkawan ni tatang ko. Laglagi pang dayta. Nelson. Ala! Agimpaki kan. Kit pumano ka dito yun. Diyak kasapulan iti biyag ko ti kasken ka klase ti babae. Sadot lang arudan. Bastos pa'y! Nelson, please. Diyak ka ba lang tag may maysa? Di na kumamat sinaan, ah? Sorry, iti kasta nga ugalik. Pagkawanan na kuma. Ni tatang ti pagkidawam iti pamakawan. Numapakawan na ka, kat maawat na ka manen. Sige, agtalinaid ka dito balay. Basta baliwan ti ugalim. Barang maisublik pa ti sigot a panagayat ko ken ka. Ala, urnusin yun ti bagbagiyaw. Ala, mapakawan ka, Jasmine. Ikan kay ti may sapay agundaway, tapno agbalbaliw ka. Agyaman na, tatang. Ne, ada ka matgaya man Nelson lakay. Mabit lang ha, alaak ti tsinelas mo. Adoy. Ha? Nakasagana mo ti pagsukatan mi si Led. Ingkag sukatan tamangan tayon. Ne, nagsapan? Nakaluto ni tatang? Siyak ti nagluto. Nasapa ka nagluto, tapno masapa tayo amang malam. Ah? Ay. Talaga gimbagat ka na, bakit? Diyak ngamin kaya't amapukaw ko iti biyag ko. Oh. Kun talaga nga ingkarik iti bagik nga agbalbaliw akon. Kat pagbabawyak ti inararamid ko idi kaninanang ko. Ne, kapay nga rin nagsangit ka nga eh. Awan na, malagip ko nga mintinak. Natayadyak man lang nakapagkid daw iti pamakawan kan kuana. Jakon nakabawi kan kuana, Nelson. Masa siya nagkaninanang. Alala. Tangay awanan ni nanang mo, apagkidawam iti pamakawan. Ni Apo Diyos lang ti pagkidawam iti pamakawan, bakit? Uwan, Nelson. Inaldaw ka na rin na biingag karkararagak. Kasano? Mabalinta ka lindag kalaysa. Ha? Katuan kaya't ko launa yan. Sige. Pagsasaritaan tayo nga rodon ti panagkasarta. Tamanumot ti nabulan ti napalabas, manipod na tayo ti inam. Agyaman nakta kaya't naklata nga ikalay sa Nelson, Gaputa, ay-ayatin ka. Ay-ayatan ka matunay, Nelson. Agbalin ka anasaya at itipadam a tao, tapno awan ti pakakon-konsensya amto. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag,
Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless iti Tunggal Maysa.